mpaka zinapigwa kwenye joto. Urimi wa makunu kaunti-ini ya Taita Taveta ti undu wa mutugo kuri aikari maingi gicigo-ini kiu, no kuri gikundi giki kia anake kiria kiambiriirie wonjoria uyu gitumite muingi kuuyukia na njira nene. Anake aya aria mambiriirie urimi uyu magiteithiririo ni thirikari ya kaunti maugite matingirira kuona urimi wa makunu ni wa raithi no uri na baida. Kilo kawaida ni 800, lakini sisi tulisema tuanze na 400 kwa ajili ya community ili kutangaza biashara yetu. Na tunashukuru Mungu, community wamekubali, wamekuwa ndio wateja wetu wakubwa kabisa. Ona gutwika matiagite gutungana na mathina wagi wa mai ma kuigana kuri mumero uyu, kwaga macini cia kubebia na kuthia riria woma ni mamwe ma mathina maria magumeire arimi aya. Kwa hiyo changamoto ni kwamba tungekuwa na friji basi tungekuwa tupotezi hata kilo moja, lakini kuna wakati tunapoteza kilo na hata tukianika kusaga tunapata wakati mgumu kwa sababu tunasaga kutumia vile vinu vidogo kutwangia. Sisi urimi gicigo-ini giki akirira ikundi cia andu ethi kurutithania wira namo, ugite thirikari ya kaunti ni gutigirira ni magia na indo iria marabatarania niguo mekurie wonjoria-ini uyu. Tuta support vijana hapa area ya Taveta na sehemu zingine kuhakikisha kwamba kaunti hii tunaweza tukatoa mushrooms kwa soko, iko na soko ya kutosha. Gukiri uguo ni mwiboko kuri gikundi giki ati thirikari riria yambiririe mubango na Anake ni ri mathingatagia ni gukumenya mathina maria maramagumira o uria mathiete na mbere makurite wonjoria-ini. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi, wadia wa Muriithi.